awan ni Children Hospital, awan ciptawan di Dr. Arpita. Di dawai tang sebenarnya ngala Armet ya asal tu ba ini kita dawai jadi Dr. Arpita itu kita rekam ya di tang sebenarnya yang ada don menu-menu di Papua penulis dawai ini Dr. Arpita ya sawan Hani Children Hospital di Dr. Arpita IVF Dr. Arpita ikawan sisin sebenarnya buat gawati Ka Office of District Medical and Health Officer Kamu Kerwat Haka District Southwest Khasi Hills Haka Arpun Rutrik Unai Luar Arajar Arpusau Komisi Benta berpensuk Higo Rukam Terekam Jenginong Tere Asha Haka Ngejuk ke Benta Kalasa Meki Android Tablet Jenginong Tere Asha Jongka Southwest Khasi Hills Ya Kabala Penlong Haka Mini Secretariat Ha Laj Lau Sang Ha Southwest Khasi Hills Haka Ngesingi UMLA Kamu Kerwat Uba Renek Ton Lengdok Tongkar Ulalong Kongsan Renggat Kajing dan Lang Dr. W.R. Nari MCH Officer Mokorwat Bat Kibai-Kibai Kajing Sam Yagini ki Android Tablet Cekinong Tere Asha Kelalong Kajing Mentoy ke Bakrau Bat Bensuk Bat Penstat Shushu Ukurukum Terekam Cekinong Tere Asha Naga Benta Ban Pentelo Niki Kam Kijam Hakishnong Kitau Manerap Kinong Pangkam Tam Yagi Ba Armet Bat Ki Kelung Ban Penpoy Ki Syagajaka Sumar Hal kini kesingi layu jengkeran ru na kinong yalam jong ki Asha ki balapan pau ke jing snowo ya ke sorkar jela bagat nak ke kya ki ba ai subhai gini tablet ki balong shisha ke jing mentoy naga benta jong ki ngidon kumbah nyo hajar trako somut ki Asha ha ka state Meghalaya bat ngidon ru kumbah lais pa lai pusan ngut ki facilitators ki ban ya trilang ki Asha ha ka state ke jongi ini baru tinyo ya ka tablet marka we koi ka tablet ha ka bal se na bring ko bon ki jong pi phindang ye prakhat kumno bat pentri kam kumno pendot kam ki tablet kalong ka basisha ba ha ka por ka padangwan ben kong ka mobile wat tangi ka mobile na ye khengi ka mobile ka ya ka ni smartphone ki bamanta ha ka ba ki temen ki bon ki ong ka mobile ka ba shu jelut ka mobile ka ba shu jelut ya ka ni smartphone ki bamanta touch screen. Akan mau ya hak mana kan mobile. Hak wangi baru-baru ngilai abang mobile. Irki kiau jongai ong ba. Bandot apoi kata kapar ban mobile manga telaya ya baru. Andai ko pala kalau tang hadin kartu kada senam. Ikiau ri lapat mobile ban ondei tang bayi pat ko mobile ni lapat ko mobile ko suye jelut. Lapat lang kita ke mobile dak kini smartphone ni. Hingim ha kajuk ya kabangi ya step atau kata ban penbut ya ke ke baki beriuk gile. But kalau dari kapor ha kabangi ngai ya ke jisha ban ban ai ke ke kalesan hati ke Asha. Bahkan dari kapor ini bagi skol thok ba ke baki wei ya ke baki wei ki beriuk gile wei kiri ke bala kamshai. Lagi snow bakal ko persya yang mentar. Hendrai tiknabe pengen saleh ek takaju lasai lane hadir di sini panwa namar kata kam dan jing mali e gede jing persya hakaba pitulak ek ta jing persya ile kiyeng kisko persya watang bandel adhar ngi idang meneng pek yutuwe yang to family benang pergi stom ni pang ngimdon e amdon MHIS namar ngimdon adhar ngile hadu kata karang don kata jing persya kata resistance yo kiri kibreu jung ni nasene banle otang yung adhar bandol ke MHIS. Jadi kapabah kalau persuto iki ba ki babon ba ki persya jong ki ni ki breu jong ni mentai hadin kita ki juk ko persya ki skoto oplan kila subakala tu persya bakala. Wan putang kala ki haru kapno ki persya wan ke electricity persya pembeli perkam electricity. Hato kita ki juk ki breu ki persya mencua mentak ki lasim lagi na berhak. Kila siya kalai, kalau meswaki persya. Tidak berkata waktu persya surok bro. Kita nu persya surok dong. Kamlong benar keserok bahaya aksiden jaya ya bersau gitu. Oh kalau persya kata ke Inggris sih aksiden lembar kita ribar ki habannya kamha habaladon keserok bahaya. Dan mereka yang siya kalau bah. Langis nu persya. Hendrai kan poe be kapora ya kaba kata ke persya joki kin sasko tu oplen ngala sibakala bikum persya baru siatasnya. Dia berkata ya tu, haba pilek ini ki longjin, ki barang persyak mentai kebun ki
kata kaji snow start hi. Kata kaji snow start hi ke masyarakat kata bagi snow persyak yang kita sorkar kawan introduce kawan tak pada banle. Bateng kawan berkena kecil perkat snow pun ban. Dan kawan untuk sorkar kaman tu ayu apa kata kecil perempuan. Dari wan nak social welfare, wan nak dia ke health department, ban ong ban I inject, ban ong ban I dawai ya ki kelum. Kita perkat bantu ke bisnes tu ke sorkar kena kadon haka baka kawan perempuan yang ki bempak ban lek kawan perempuan pada ban I. Dari ko ki asya kena kaji klik jong hi jong ni baru bagi tersebut ho. Baka sorkar kam mentoy kam yo dong lada kan siap bisa nak kita ki bayo je mentoy hatol kam mentoy ayu. Lada ki siap bisa kalau bahai ban karai bal sedon bisnes nomor ki siap bisa. Andre haba kan siap bisa wan Saka ya perkat pada berong makam mentoy ayu te kan de tengkal syuwan be ka jabing juli bro. Bat perkat sneu be perkat negatif be ya ki baro hat ki badan negatif be bat perkat be bakan nong negatif bat perkat sneu be.